Molitva imenom Isusovi. I od prvih apostolskih dana tama je krenula u jednu žestoku ofanzivu protiv tog imena. Još u one apostolske dane imamo s jedne strane projavu sile tog imena, to možete da vidite u djelima apostolskim. Apostoli su imenom Hristovim mrtve vaskrsavali, demone izgonili, od bolesti liječili, velika čuda tvorili, imenom Hristovim. Sjećate se, ajde da se podsjetimo onog čuda kad su apostoli Petar i Jovan imenom Hristovim podigli onog oduzetog od rođenja. Zlata i srebra nemamo, no što imamo, to ti dajemo. U ime Isusa Hrista ustani, u ime Isusa Hrista ustani i hodi. A vidite, to nije magijska radnja, to je ime koje djeluje, znate, amajlija koja radi, šifra koja otvara, nego duboka vjera u to ime i ljubav prema tom imenu. Ako vjerujete, sad, ako vjerujete, kaže, i što god zaištete od Otca u moje ime, to podrazumijeva da vjerujemo u njega kao u Sina Božije, iako u ljudskoj prirodi, ali noseći božanstvo, božansku prirodu u svojoj ličnosti, znači ako ga tako vjerujemo, tako ispovijedamo i sa takvom vjerom prizivamo, što god da zaištemo, bit će nam. I vidite, Petar i Pavle, kad su stali ispred ovog oduzetog, oni nisu sumnjali. To nije ono bilo, znaš, Jovane, što misliš da li da krenu? A što ako ne uspiju? Ne, to je bilo isključeno kao mogućnost. To će da bude tako. Oni su znali tog oduzetog. Nije on tu čučnuo, pa se, ono što kažu, pa ga je presjeklo. On je oduzet od jedinstva. To je u čitavom Jerusalimu poznati bolesnik. Invalid zapravo. Na njega projavljuju silu. Izlivaju silu. Odnosno vjeru. I vidite, od tada kreće potjera. To čudo se vrlo brzo razglasilo po Jerusalimu i vrlo silno uznemirilo jevrejski Sinedrion. Vrlo silno. Odmah potjera, odmah hapšenja, odmah informativni razgovor. Kako? Imenom Božim. Imenom onoga koga vi raspeste. Njegovom silom ovaj stoji pred vama zdrav. Vidite, počinje da se projavljuje sila Hristova, Duhom Svetim. Sveti apostol Petar razgovara, tačnije ispovijeda vjeru u to ime pred Sinedrionom sa silinom i smjelošću koju samo Bog može da mu da. Jer vi znate, on je doskora odricao se i pred sluškinjom. A sad postrojava Sinedrion u kompletnom sastavu. To imate u djelima apostolskim. Imajte tu knjigu, otvorite i čitajte je malo. Djela apostolska, posle Jovanovog evanđelja u Novom Zavjetu. Otvorite fino, otmite malo vremena, izborite se za poure i fino, mirno otvorite i čitajte djela apostolska. Da budete upućeni što se dešavalo, kako se dešavalo, gdje se dešavalo, šta je ko kome rekao, šta je taj neko tome nekom odgovorio. Mora da se uputimo malo, zato nam je ta knjiga ostavljena. A ne ovako od prilike
da se srijećemo pa usput nešto da čujemo. To mora da bude, dakle, sa pažnjom, znate, profesionalca. I od tada do danas počinje ta borba, jer Sinedrion je udario zabranu da se govori i propovijeda ime Božije i da se uči o tom imenu. Znate za to? Sinedrionski zabran. Nema da se uči o imenu Isusovu. I onda imamo ona čudesna oslobođenja apostola iz tamnice. Ovih zatoče, a njima javljaju da oni isti propovijedaju u hramu, razumijete? Anđeo oslobađa. I apostola Petra, i apostola Pavla, sve u djelima apostolskim. Znači, ogromna sila Božja se projavljuje. I vidite, to predanje, koje je apsolutno crkveno i autentično predanje učenja, znači učenju imenu Hristovom i molitva imenom Hristovim, ona se širi zajedno sa crkvom. Gdje god je evanđelje doprlo, gdje god je propovijed apostolska primljeno je i to molitveno predanje, a vezano za Isusovu molitvu.